ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance ha ka sinungkong jogotayo kalapan kesan ya karai bantung Chief Secretary bathamai do officer IAS ubakam kena ha ka jing syakri ban yu balakam haswa jong u wat hapdeng ke jing persyak ka bajur na ki kenhuan baper ka jela bat ong ba ka jing penkiu kerdan yau ni officer ka de ka balale hadin ke jing perkhat bat ka jing kmi ka babnia bha la ban kedo hang ni ba ka jing persyak ka bajur klami persyak ya karai jong sarkar ban penkiu kerdan yo MS Rao ubade officer IAS jong ka batch khat khandai spa prapunyo kumu Chief Secretary ka jela ha ka jaka jong ba Hector Marwen ubade officer IAS ka Assam Meghalaya kada jong ka batch khat khandai spa propusan kajing persyak kalami halor kanong rim ba ka sarkar jela kala penkhen ye ka jinglong rangba ha ka kam ni ka seniority jong ki officer bat ka weipat kalong ba kala penduk lat ye orang ba khasi ni utrairi trai muluk ba on yo abat ye ka kam ka ba khli du jong ki officer ka jela ki kenhon ba per kentup iksang bhalang kila berngem ba ka sarkar ka de ban penkala mardor ka ni ka rai ka jong ka lem komta kila ban shim ye ka lenti jong jing ye khi Usembut Menteri Rangba ka jela ulapan kesan dia karai jong sarkar bat ong ba ka sarkar jela dalai liru kanam pendam setia karai bantung yo MS Rao kumu Chief Secretary ka jela namar lathung yo hadin ka jing perkhat ba ka jing kmi bnya bat ude ba biang tam ban shimti ya kani ka kam uni usembut menteri ula ong ru ba kamlong setia ka badai banwan ra ye ka jing sngowe pher jaj ben rio halor kani ka kam hanrei ban i ka jing start jong ka sarkar bantung yu ni officer uba he du ka jela uba prestun la pensharu ba uba Hector Marwen uba dei ban shimti ka kam Chief Secretary ula yu ban bat menta ya ka kam ka bayirang kat kerdan ba Chief Secretary habakli kumnu ka jela kala bandon ya arngut ki Chief Secretary uba prestun ula penksan balada ka jela kala bandon hadu laingut ki Director General of Police kata ki DGP kum DGP Police DGP Home Guard bat DGP Prison kani ayu bandon arngut ki officer ki babat ekaju ka kerdan kum Chief Secretary the government will not be able to bypass the rules or the service rules, be it the state service rules or the central service rules. And IAS officers are being governed by the central service rules. Okay. So, when the decision was taken that MS Rao will take over as Chief Secretary, then Mr. Hector Marwen, he was also upgraded to the Chief Secretary level rank. He is also Chief Secretary level. See, I'm telling you, this is only the status. I'm telling you, it is the same thing like we appointed the DG. Okay. That's what I'm telling you right now. The rules is very clear, indicative. That's why the government will not be a fool just to, to break the rules. And of course, I saw our senior officer like Hector Marwen, I saw he went to the tribunal. So let the tribunal decide. Okay, right now it is in the tribunal. I think he has already filed. Ka high level committee belathung da sarkar ban penkeria iki besong ha themetor kata ha themulong kadang up menta ya ka kaipot na ka sub committee ha ka be day bat kimat paper haswa ba ka committee kan ya kenduk biang ban shim ya ka rah lor kan ka kam ya kan ni la pentip da usembut menteri rangba ka jela uba prestun tensong uba day chairman jo ka high level committee Ka high level committee kelasong jingelang labun sian hakabede bat kamat ban penkenria yagi pat harijan na them yo maulong kabade kamat jingdawa kabami na ka huri-hura kabalaja ha kasnam arhajar kat pra kani ka jingja kalapen kelamadan thama ya kathan mot pran maukar sosun mission bat kijaka mamarjan na ka jingilun mau ka jingsiat tendong leer pensat kamat hapadeng kibor ka an bat kipat ba ka high level committee ha ka jingi kenduk bakat do kalarai ban penkerja no yak office bersipor jong ka Shillong Municipal Board kabala penlong haki kuota belasna bansa kinong trei basar surok jong ka board kabadan ha Bishop Cotton Road kanang bakan pensa no ya laki jong kinong trei ki basa athemetor Koma kalong menta ka Shillong Municipal Board kadang trei kam hi naki kuota ha Bishop Cotton Road
bat kam padan setia ka jempun kan ria ke office ka Bashong Shipor da ka Meghalaya Basin Development Authority ka badan marjan ba kanihi ke jaka. Kumas ngotu ya kani ngamat la IT bat kami da ke subcommittee ka bala kli da menteri kampen Roysor ba Hamlet Son Doling ubari ru menteri ba kami ke Shillong Municipal Board. Kat kum kejing itu chairman ke high level committee ka komiti meta kadang ab bani opdiang ya ka kaipot halor ki katu kani kimat badi kemi da ke subcommittee haswa ba ka komiti kani kendo ban Shong Jingelang na ke benta ban Shimrai ban pa kejing ajing mod sya ke sarkar jela. Because few issues were entrusted to subcommittees, which is headed by the Urban Affairs Minister. So I think once the report I receive from him, then I will again convene high-level committee very soon. Hakani kata yo ka sengsan perthai Bharatiya Janata Party Meghalaya State Unit kala yo ada unong yalam ubathamai uban kli ya kani ka seng hakani ka jela hadian bela pendep ya ka election hanrei hapedeng ki jingjit thamai u president le asia klapan sieru ya uwei ni ki menteri khna joko sarkar pedeng na Delhi ubadei jong ka seng BJP na ka jingwan turru jong ki dkhot jong ki seng bhalang bandawa pentri kamno ya ka inline permit hakani ka jela Hakasi balang juga tayo ka seng BJP hakani ka jela Meghalaya hadian bala kutno ka samay trikam jong ka kunhuan batkam ka bala deb hapo ka jingyalam jo ba shibun lungdo ko president hakani ka sngi la penlong ka jingjit thamai ki nongket kam khamtam uban kli hakani ka seng san perthai hakani ka jela ko president ha ka jingyalang banjit ya unongket ya kalengkor ka bakyatam jong ni ka seng kata ya ka kam president hakani ka sngi ki babun hi kila phai khamat so bathamai Bat haka bakut hi jong ka jingejiet uba Ernest Mauri ula sakjiet kumu presiden bathamai jong ka seng Bharatiya Janata Party Meghalaya State Unit. Hakani ka jingjiet thamai u presiden jong ka seng BJP hakani ka jela lawan ban sakilang ru da menteri khna jong ka sarkar pedeng na Delhi uba khmi ka tanat Animal Husbandry, Dairy and Fisheries u Sanjeev Kumar Balyan. Rengkat u National Secretary u beri pej ya ka jela Tripura u Sunil Jodharji. So today when elections were conducted, ALHEC proposed the name of Ernest Mauri as president, and it was again seconded by David Kharsati, again our leader of Bharatiya Janata Party, and all those who were eligible for voting, they unanimously elected Ernest Mauri as state president. What to say, in our state, already exempt for CA. Almost 99% is already exempted. So the matter is still pending on the court. So I think now I'll not quote anything regarding with the CA. From the state, we will lead them to Delhi for this demand, because it's the demand of the people of the state. That is my promise as a state president, newly elected. Will lead all the NGO and will discuss with our central leader for this ILP. So definitely, but I will assure you that state party is always a mediator to inform the central party and central government about the demands, needs, aspirations of state people. So definitely, as we are ruling party, and if there is any question, any doubt or any resentment in the people of the state, then state party is the best mediator between center and the people of the state. And I am definitely sure by HEC and by Ernest Mauri and by Shulai, who is our MLA, they will become a good mediator, bringing all NGOs and the groups and their sentiments to reach Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister. Hakani gasngi kat baka election jiet thamai u president jong ka seng BJP Meghalaya State Unit kadang yat haka office trikam jong ni ka seng kabadan Habiba Road Shillong kendet kensan ki dukhot jong ki seng balang ki ba per ki badan hapok senjuk jong ka Confederation of Meghalaya Social Organisation ki la lektur kensan chakani ka office jong ka BJP Shillong ban persya ke jingwan jong menteri khna jong sarkar pedeng na ka seng BJP u Sanjeev Kumar Balyan. Namar baka sarkar pedeng hadu menta keempat penbena ban penteri kamno ke inline permit hakani ke jela Meghalaya.
Hadian kejeng pertaki dukot juki seng balang halor kejeng dawa kejongki, hadian katu kanipor, nakaliang Sanjeev Kumar Balian, ulakot ya keren no ya sangut kinong yelam jongka COMSO. Hakani kejeng ya keren kinong yelam jongka kenhun kila kentu ya Union Menteri jongka Sarkar India, bo onra eka kubor, baka jela Meghalaya, kadon kam ya ke inaline permit. Bandiada na kejeng wan rungker thep jongki menderi syakani kejela. Khamtam hadian baka Sarkar Pedeng National Democratic Alliance kala penteri kam ya ka an Citizenship Amendment Act hakani keri India. Hakani kejinge kendu bat ki nong yelam jong ka komso nakaliang Sanjeev Kumar Balian ulakula reki ba unsara ya kani ke kubor syau menteri ke Sarkar Pedeng ubakmi ya katanat korbari u Amit Shah bat ban khot ya keren ru yaki halor kejing dawai ke inaline permit hakani ke jela Meghalaya. Tiga kebangiwan mendang sini kalau bangin pak ya ke message leng ba Union Minister ba semua ba ongno yo Amit Shah ongno yo Modi komo pilau kular hadian jong Christmas hadian jong New Year henry haduk khak santrik mentah ngimpat simli tinggi ngiwan hane ban penkemau leng ba jong u ba ya ke ni kajing khot nagliang jong pi lane jong kibreu jongga Sarkar kami deban khot no wood but I know would approve no ia kata ILP kepala pas yang bak assembly naduk khnai tri kadai ka jingdawa bat kadai kaji ka message ka bangi pha lingba Union Minister bat lingba Union Nations kitri Kajing persya ya ka Citizenship Amendment Act kadang yai biteng haduk kini kisngi na kibobun kiliang lakalong na kiseng kibaper kiriu pat ba ni kinong sign perthai MDC juga Kongres na Rambrai Constituency uba bajak pengrum hakasi ba ar juga tayo ula dawa ya Chief Executive Member jongka Khasi Hills Autonomous District Council kata uba latip lang kharkongor ba unlum ya kadarbar ka kerpang joka council khnang baka council da kawai kasur kan menjore ka resolution ba persya jori ya ka Citizenship Amendment Act jongka Sarkar Pedeng. Habayakran beginong patay kubor uba bajak pengrub ulong bagi patba kiseng san pertai kiseng bahalang bak kiskul ba baper omtang jong jela hendrai hakarihi berokawai kila persajur ya ka Citizenship Amendment Act jong Sarkar Pedeng bat kum UMDC ula pha rekjing tho show Chief Executive Member bon lum kerki ekjing lang bat onda ula tha Executive Committee ure banwan rakno de resolution ke yang dorbar ban persajur ekjing penteri kam megngaan kaban ken nong shong kari gi petwer bamde gi muslim negeri Bangladesh Pakistan bat Afghanistan Uniu MDC ke Kongres ulo ongru baladau CEM khot satya ke dorbar kerpang nak liang jung unsara ekne gamat banekren ha ke Congress Parliamentary Party bani shimlang ya ko bikarai laban kedo hang ni bau Chief Executive Member ketau ba latip lang kharkongor Ulayo asyong hakani kesyuki da kejingkersan jangka Kongres keberan syipamut ki MDC. Bat kebalalam khamat ban penklaim ke Executive Committee jangka kenhun senrop United Democratic Alliance UDA belam da ke UDP bat ke NPP. Unu MDC ula angru bawala ke Sarkar jela kala menjur ke resolution badawa penteri kam ke inaline permit ha ke jela. Hendrai kini ke Sarkar kam syamla menjur pat hagaban persya ke jing trekam jangka Citizenship Amendment Act ha ke jela. Ulong ba ke Sarkar Pedeng kala penbena ban penteri kam kenegaan yang kijaka bahap apa ke 6th schedule hendrai kini la persya jur ke Sarkar jela kabelengo apat kalong ba ka klem menjur da ke resolution kombale ke Sarkar jung ke jela Kerala kabala mudoi sendon da ka mokotuma ha ke yang syari Supreme Court Unu MDC ulai ro-ru ikeseng NPF jong ke jela Nagaland kabala wengkam shipor UMP jong kau bekerjaan ya ke Citizenship Amendment Bill bahkan kelalong ka Citizenship Amendment Act. Hagajo ko por nu MDC ulu penpau ke jing bam sngotenat bagi dan katu kaningut ki brio ki sedang ban pensutuk baklayu pat ba ahlor ke inaline permit bat ke 6th schedule. Ya kenturu ya ka Sarkar MDA bahaju ka por kadai ban shim ya ka mat ka bakong san kum kane bakan khot session ya ka special session bakin apos bet ya kane ka Citizenship Amendment Act hapo assembly ru kumjo marngyoi ba ngidiban ai ka jingsongu ya ka Sarkar Kerala hakabang yoi ba kaditang kane ka state ka ba lej ru ban file ka SLP hapo Supreme Court hawat kidon katu katne ki bagi mi hakini kisngi hakilat patai kubor baka
kipen confused yang upat ba halor ka ILP ba ka 6 schedule rei ko man chupan pa ngan ai nok saya pi bro kajela Mizoram kadon lang ka ILP kadon lang ka 6 schedule tang kata rei kadon ka article 371C ru kabayada karpang yaki ritpat hangtai hapo jela Mizoram hanagalan kadon ya ka ILP kadon ya ka article 371E ru tekumta ngatrai ba kam ba wat hajela jong iru ngidon kam ya ka ILP ru ngidon kam ru ajo kapor ban opos ya ka CE bar kum juru kumba ka 6 schedule kladon nadu mensyua ba ki longshua jongi kila ya te ya ka sekolah bat ka sarkar India lingba ka instrument of assessment ka 6 schedule ru kan dei ban ne bat ringkar ru ki dei ban pentrai kam ya ka ILP hang ne hajela jongi da ka jing tumu ban penmi tang ka wei ka sur ban IT ka jing ajing mut shaka parliamentary standing committee halor ka jing pen kala yi kendon jong ka 6 schedule jong ka riti sanchar jong ka ri u chief executive member jong ka KHADC ha ka si palai jong ka tayo ulalom ye ka jing elang jong ki MDC bat ki kenhun ba per ban ya ta halor ka ni kamat Ya kini kejing elang lalum do CEM ubak latip lang karkongor haka beledon lang chairman ka KHADC ubak pencingan NCM bat lawan manishim benta di KMDC keberan hapok ka kenhun United Democratic Front UDF. Kinong elam jong ka KSU, FKJGP, HNYF, MPLU bat kinong elam jong ka Midkrom. Hendrai KMDC jong ka seng UDA kim shim lawan syakani kejing elang. Ubak latip lang karkongor ulong ba kejing elang kala syim mekarai bani kenduk biang haka sing sajan haka council. Kanang ban penmi tanggawi kesura ke jinglet ye kendo yau Anand Sharma ublong chairman jangka parliamentary standing committee uban sawan syakanong ba shelong. Unong elam ka Midkrom uba Samuel Jerwa. Ule tho ba kene kejing elang le tai halor ke babon kimat ke bakta egajat benriu leng ba kejing temu ban penkelai ke 6 schedule jangka riti sinchari. Ule tho ba ka Midkrom nadu mensyua keladap ban ai de kecorkar pedeng ban persya kimat ke bakta egajat benriu. Kum kejing bo ke village council bat ka municipal council. Bat keladawa badai banbo de ki kebehap bat keberi uhnyotra. Uba Samuel Jerwa uloong ba kejing elang kalarai ban persya jurru ya kamat bedai ba kejing penderung ya kekentian unrepresented tribes de bantung hiwei pat kejat benriau ha ke district council kumki nominated MDC. Nagaliang uba Erwin Sutenga bat uba Arbla kala kerpat ya barok ki MDC bakin bo shwa sharut kejing so ya per jingmut jengki ha ka kamsan perthai. Hendrai bakini terilang bat bannya telilang kawai kenang banak ban penmi tang kawai kesura kejing elang bat ka parliamentary standing committee. Ngila air kopi sya ka sarkar India sepo home ministry bat ka Rajya Sabha mengeni kila thawi ngani ka standing committee bat kimat hi kiba kata ingi halor ka ne ka jing themu ban pen kala ya ka kernit jong ne ka kernit bahin riau kita ki mat kalong halor ka jing bu jengki ya ka village council bagi municipal council ka bangi hang ni ngim judan kita village council municipal council dan yang jingi la jing mod beri ban bu lagi ki badai ki behap bat ka jat beri nyuk trap hi bor kawai sakawai beda kalong halor ka jing pedrung ya kentien unrepresented tribes haba ki themu ban bha ya ki si menominate ki beriau ni unrepresented tribes kani kalong kabangi mihab bagi persya jor hadu kata-kata. Di sekidan bes ki mat ru ki bomdan ko ani ka propose amendment dari bangi kwa ru ba kani ka committee kan ai jing mod sarkar India man perulang ikini ki mat bre man long ka jing bha bat ki jing ada ngi kum ka jat ben riu pa ki berkoi. Kenang bagi pat ba nong nyak kali bakin long ki ba adekar ha baki nyak ya ki kali ban lat nya kinu ki jing ja ki basosi bat bakan long ru jing sengan ya kinong ya lenti mentala ka tu ni kesnem ka sarkar leng ba ki tenat pulit mala ka senam ka jupen long ya ka lempung penso thu ya ki pat ba halor ka ni ka benta ha ka ni ka senam la sakhi ya ka ni bat ka wei ni ki jing elang ka bala long ha ka ni nong ba shalong ka de ka bala long ha ka si tho ding jong ka tayo. Kani kata yo ko balatip habrok ko iri India kum ka National Road Safety Week. Kabalong ru kasien kabalay puway nadu bala penlong yaka. Bat menta kasnem kalalong nadu ka katway terik hadu ka katnyo terik menta ubenay kalalengkot.
Hakni ki sita yo lentar ki kenhuan ba per bat ki tenat pulet hakeleng ki jela jong kari ki let penlong ye ki jingelang hakeleng ban pensuthu iki nong nya kali ban nong ki ba adekar ha ba ki nya iki kali kham tam ki tu ki nong nya ki ba nya iki kali kamai ki ba ket iki pat ba nong let nong wan kabakong san hi ha kabala ajing hikai kalong ban om di kiat ha kapur banyak kali ban om tho message ni kran mobile phone ha kapur banyak kali ban pulih banyak ru ki kendon jong katenat pulit ban pendat yo seat belt ha kapur banyak kali bagi kiwe nalor kata la ajing hikai ru ye kinong nya ikinong ya nong yang ha kilenti sengkien bat ki surok baki de ban long ki ba pet ha baki ya lenti bat kham tam ha baki jam na siliang surok Hanong ba shalong ya kani kijingalang ha ka sitho dieng la penlong ha shalong law college ha ka balai sementa de ki samna pulie kinong hikai jong ni ka college bat ki dekhot jong ka GVK EMRI shalong ha kani kijingalang lai don kat ru USP Shillong Traffic Police UBD Marak ko bukongsan rengkat ka jingedon lang kinong penia jong ka Shillong Law College. We have constraint of spaces, we have no parking lots. But our vehicle is increasing. I have shown you the vehicles. So the only solution will be use a sharing system of transportation or the public transport system. We are in the process of installing these ANPR cameras. This is called this automatic number plate recognition. It does not recognize only your number plate, it recognizes your face also. Next time after this installation of this camera, you do any hanky-panky things, your face will appear in a big screen in our control room. Kakasi Students Union, hakasi sajan jokata yo balala, kalashim mekarai, bakan persyak jur, lada long kumnu ru, ya ka Citizenship Amendment Act jong sarkar pedeng, ha ka ba kala penpauru, ya ka jing penyau, ka bajur, ba ka sarkar jela, kala lek mutlab, ha ka babut dien bat ka sarkar pedeng ya ka resolution bela menjur da ka yang darbar tauan jong ka jela ka badawa ban pentri kamno ya ka inline permit ha ka jela Kakasi Students Union kala sheme kene karai ha jingalang jong General Executive Council kabla long man ha kisi sajan jong teo balala ha community hall jong jew shap lumpelon ya kene jingalang la penyat u president ka KSU ulambok starwell marngar ha kabledon lang kinong elam ki bah khamat jong ka KSU ki bakentup u General Secretary Donald V Thaba u Vice President u Shampang El Moplang ki president bat ki secretary jong ki district circle bat ki unit boper Kajingalang kala shimru ikarai ban penlong no ek election ban jet ikinong ket kam bathamai jong ka Central Executive Committee ha ka arpu arterek u benai rempang Habai keren beginong patai kubor hadien belawai kejingelang ulambok starwell marngar ulong ba kejingelang kalarai ban percak jor ke Citizenship Amendment Act. Bat ka KSU kanselet ban penlong ya kejingelang hakaleng keberi nyotrap. Komisi benta ban penkre kejingeki kebajur ban percak aan kebelong percak ya ke riti sensyari. Ulong ba ka KSU rengkat bat ke North East Students Organization keladap ban ujor ke mokot duma ban percak ya ke Citizenship Amendment Act ha ke yang syari ke bahedo kari ke Supreme Court. Bat kayang syari kan sesyong bicara ke mukot duma haka arpu artarik menta ukala lengkot ban aya karai. Uloong bakaseng ke penpau ke jing sungu ya kayang dorbar tauan ke jela ke menjur ke resolution ban kentui ke sarkar pedeng bakan penteri kamno ek inline permit haka jela. Ndrai ke belengok kolong bak sarkar pedeng haduk menta kam syamla khot ke sarkar ban ya keran halor ke resolution. Presiden ke KSU la dawaru ek sarkar jela bagade ban penteri kamno mardor ke Meghalaya Residents Safety and Security Act. Namar ka thong jong ke an ke Sriem bat ke inline permit. Ula berngem baka KSU kan penyang lagi jong ki kerdop la ke sarkar jela kapen slam ban penyang ki kerdop entry but exit point ban perkheng ke jingwan rong be an ki breu benabar. Andrei haduk mtala spo khatbisngi kala ya nyusne mathmai ngimpat di semlai ba kita ke menteri sarkar ke lej mentit jekang spo nombak dalhi. Bat naduk ka khandai direk jong benan opera jong senam lalej ngakren nak basai ni ai kublei ban ni pediang ya kerusuhan bakal pas sarkar jela ri jingi ki ta ki demokratik kumban jingi kena ya sakmat bat keju kupor katba ka jela pat katba ki pajba po jela bro kuwi dang up ke ai karai bak sarkar dia kan ai ya ke jela jingi lakan ai nem ka LP ni dawan sarkar pada penkloino penteri kamno mardor ya ke MRSSA naduk arja khandreu kala dei ka aks kala dei ka an handrei basopsi kalong menta
syukut tengah sekretariat Pak Siang Gubernur. Along bersih kenting mau kelungret. Tinggal sengau kalau ada hatan bak state jika Sarkar Jala bagai ban Syimkia Menteri Kam Nomador. Bat om tang kata ngi kenturu Sarkar nalor kedop terhadap ban adap identify du krateli ni po ulum kasi jongi arflai teli ni po ulum goro ni kuat Sarkar kana man kloi no. Bangi sengau tu ya kata ke Sarkar ke ong ke simpor ban snai kedop menrai ke jingkeli kelong lada ke Jala Manipur. Mari penbena bala ILP tangadin ketun sengi ki kedop ki terkam ha. Balai kan dojing EU po Jala jongi. Kila don ki infiltration cegit ki belandu mensua balai ke penplanya kita kat bak empat yang kita kedop pura. Tilada kejing yai up kejing yai syak jongi kadang slam ngatrai yul se ke sepoi ke por ba sejisian sesuat ngiman se ban Ramadan ban pediang biang dalam jong gigit dari jong kedop ban talasi mendia maka jengrung jengmi jeng bar jalan sengi ni kita kemendari po jalan jing imla su ban itu tau pidang saki dang sian buat BSF dang syak syok syak pun mesau sumudung no pi deki Ramadan lekat notam tilada Sarkar kam su thu ikini jeng jiang asngoba ka jengma ba khrau ka ap ka jala jongi kita kimat bakmat ki mengia keren kini sengi ki ba kum ka sang saudai ya ka ban nang teng jingile jungi langi job ngiram hendrai ka ki isu kan ye teng tat hadu bangin su thu sai hangno ko poi hangno kan yalam ka jingdawa ya ka LP Kajing dehang kali kade ko wedi ki benta ka babu jing ki pat ba ki belit ba wan kham tam mi ki tu ki ba be ban let chela ki kam ki jam ha ka por min stem but what ha bala wan pai na lagi kam ki jam ru ka Sarkar Jala da ka jing thmu ban le ban weng ye ki jing dehang kali menta kala phai khmat bat pen he ye ki jing kieng bat ki surok hakleng ki snong ki badan ha kanong ba shlong khnang ba ki kali ken yo ban ya ke luoi Kani kejing temu jong Sarkar leng bagatnat PWD roads. Kadai si benta banweng kejing thang kali kebajur kanong ba Shillong kabala pensertok e brok kinong let nong wan kam tam e kitu kebedan kam kerki ban poi si kijaka puli ne kijaka trei. Habai keren ba usumbut Menteri Rang Ba Kejala ba Preston Tensong. Uba kemiru ikatnat PWD roads ulong bagi pat ba kelamat jeng e bhana kejing thang kali bat ke Sarkar kala persangkat bala banwengi kini kejing e. Bat dai halor kini kanong rem bakal pai khmat yaki kato kani ki jakai ke badan kam ban penhe yaki surok bat ki jingki yang yat kali ki beret ulong bak Sarkar keladap ban mang pisa bat ai ke work order ban sna penhe no yaki artli ki jingki yang single lane ban penkala no yaki ki double lane bat kawai ni kini ke ki jingki yang hajan ke skol sengkhasi ka ba penia so eka jayau lat dom bat ka maulai no pedeng ha ke jingjrong ka ba kan 0.9 meter bat lamang ko basan klor tengka na kebenta banchna ya ke jingkiang RCC rengkat bat ke footpath bat ban penbahai ki surok ke badan ha ke than maulai te akabede bat keneka program jang kalian jong peludi ban selek kat bala ban decongest bat ban pendunai ke trafik ke ba jur baham ta poka sor Shillong jong ibrokoi kawai ke bangila lek kalong ba mentangi penhek ni widen yaki artli shwaki jingking ki badeki single lane kawai kadai ka jingking umpling bat kawai menta kadai ka jingking ka bangiong te ka yong sekasi ka te ka ban connect chate cha molai na che yao ka ban connect ya ka molai kyong ka molai ka to molai nok preng mo te ka kam las dang menta dengan kermes kemba hapok kapor ka babiang kin pendep bat kan long ke jemutoi ke bakrau ke Sarkar Jala kalamang pisaru san klor tengka na kebenta banchna ya ke jingkiang double lane ha umpling ka badan ke jingjrong ba arpusau point nyausan meter ban lor ke jingshna ke jingkiang RCC on chnaru ke footpath bat ban penbha bat penhe ke surok ke than umpling bat renja bat ki kam ki jam menta ke liya chakman uba Preston Tensong ulong ba ke Sarkar kelada ban ai ke work order ban penbaharu ke surok harenja da ke basim ke jaka jongka PHC renja bat ban penhe ke surok harenja point ban sup ki kali ki bayat ha ke thai harenja katar mutakin sedang no ke kam ku wakadar la dep ai ha ka bangin mat katu katne ki jaka jongka PHC renja idon itu dingang tu ibalong iba dekok bah marka bun ba kali teka tur mata sta mangin sedang ko kadara da bai ha ka bangin penhe itu jaka nang ta kumju ro itu point jongka renja ke ba tengku bat ka to ka GPO office ya ka tur ngin penhe
kenang bangin ya lek kat bala banti kongesi ke tu area. Di kita kam ke bengi la lek na pokap lebih bat ru ka bangin dang ya lek. Uba Preston Tunsong ulong ru bagi sarkar katmu banshna ya kejingking ya kejat kabadan Haril Bong. Sya kejingking ya kali bat menta kejing ekran bagi bor sipai kedang ya cekmat bikin ajing bet ek sarkar kenang bahkan pensuk ya kalet kawan jekipat ba kibasa akatan laban. Laban ong basisien bagi sipai kil ajing menjer katanat PWD kan sepen kre ek detail project report bat an samang pisah nak benta banshna temai da kejingking ya kali. Tenang ta susu kidang don suk di program kiba menta in the pipeline. Sakaway nang tay na po laban ka ba iong ketika ke railbong ban connect ka ban mi direct ang dia po railbong hajan serpi kadon nang turu ka jiki tege tungku katu kan ni bat ka yu jemu sipai ting lai take up bat ka defense ba kin sya yang ni kin ai ka permission bangin snai ka tu jingking ba don lepam ta makalong jingking ya kijat tingin convert no ekaturu bahkan lo ka jingking ya kali dia mentaka estimate kena kita ngila ba dengan ngej kemba sakentiat por ngin penyo sanction yo tu bat katur kan lo ka jingker ko bakrau ba kibriu ki banang te na po thain laban area haga jaka bakin wan ya sani sapo kamot kin room bet nang tu kin mi direct sapo musirpi ka ben mi direct kila ban le sora ke ba kwa ban le nong stoin ke ba kwa ban le purus la dau ki ba kwa ban le syakwati kamot kin mi bet hai tu police point nang tu nang tu kamot kataru kan rap sibut nang taka congestion. Katanat PWD kelamang kandai poin lai klor tengka banshna penhe akajaka kesurok Apollo Syah Bandung Shah Jawaharlal Nehru Stadium ban penduna kejing tangkali. Mereka ni kejing temu kelas akut Swashipor namar pagadan hapadang kejing ekran bat kejing penbed bat ke Shillong Recreation Ground Trust SRGT namar bagajaka kabadan hakan katan kadai kabara long try da ke SRGT. Lengbakan kejuk ke projek lamang ru ban penhe akajaka kemat ke CRPF kam da ke batap slab ikinala da ke basna ikinala Apollo da ke basna penbah ki surok nak katan polo Shalom Jingshai lau mali Sauforlong bat Gulf Links. Tenang ta kawiru ka tiang ti ka po ka sakawi pat ka ba mentang ngila pen kre ya ka estimate ka bang ngit skem very soon in your sanction ka de yang ti Apollo ka to ka ban ruk stadium ka to ban ruk stadium te ka to ka jakar ngila de sort out ngila yo ha ka bangin pen he ya ka to ka area kan tengku ka to ka ni bat ka forest department kan tengku ka to ka ni bat jong ke club bat menta ka tengku ka to ka ni bat jong ka peludi ha ka ba ya ka tan ngila de sort out ngin pen he ya itu area bro ngin pelong kum ka police bajar more or less kaban he ka jaka kana ba kerkom ya kali kan penduna ya kan ka congestion kita ki kam ki ban ka yang peludi ka bangile bat ka bangin dang ya le susu kumno ban nang wat lat wan ti ban penduna ya kan ka di congestion. Nalor kania usembut Menteri Rangba Kejela uloong bagi sarkar kala debru banai ke work order ban snai ke surok double lane na mau kenro umsing seduk samauro kenang bagan pensuk ekalit kawan jekipat ba kebiat lengba ke surok maulai bypass. Katanat PWD kala banai work order iki kontraktor banshna no ekakam banshna ke surok ke bajrong kumalai kilometer tam haga jinglot ke bakot khatar klor siteng bat ekani kepisah layok lengba ke Central Road Fund jong sarkar pedeng. Ondal ladap snai kini ke surok kan pensuk kali banyat negara jaka. Kathong jong sarkar kalong batang sudap sna penhe kini ke surok kan sailat ki kali ban keu ban hiar lengba ke surok maulai bypass ban penduna ke jing kali hagani kathan. Nila dep I work order susuru kalong bangin convert ya ketika nang te na po ka maulai bypass ka ba hap ketika maulai mauro area berok kowe nila dep I ko order nak benta bangin I double lane ya tu nak kumpa pio i menta ya ketika maulai bypass kinang pelong single traffic kaban ngisya kelong baik tang kiba kiu nang thina po dump site kiba kwan nang thina kwati ten lagi empat sya nang ni pada ban ya suti kadau kelong bang empat dep ya tu ka double lane mang yu ila dengan ailang baro ar kan kata ya ka traffic apo jom ke to ki area tina kadau mentang ila ai ko order bad ya kan ka kam ki sa stang no shed kenang ba aneng la dep ngai scam ban la dep pen kala double lane ye to slok siapa maulai mauro brok koi kan long ke jengker ko bakrau ya kaban penduna ya kan ke traffic jam Hakabaidai bagajing temu banchna penhe ke surok na Shillong Shadauki lengba ke JICA project
Ubah Prestun Tunsong, ulong bagani kam menta kasak satangak office jongga Deputy Commissioner namar bagidang le ek assessment na kebenta banyo ajaka bat ke jing sor jamin bat ke jing penlong ke hearing kadang ya cekmat bat ke sarkar keladap betha bakin pendap nok kloy ka kam baro ban snai ke surok. Ulong bagi sarkar keladap ru ban IT haga Ministry of Road Transport and Highways banekran bat ke Ministry of Defence. Ban penyo kejakan ke sipai ban snai ke surok 4 lane na jingkiang Sherpi seduk nyomer ha apa selong. Ulong bon selit Delhi ban budin halor kene kam kenang ban yo ban snai ke surok 4 lane da ke jing temu ban penduna ya ke jing dang kali. Dia menta ka sah po DC haka bagi dang le ya ka assessment. Nak kabentakannya ke land composition. Katu ka kam kadang yat menta, ke hearing kadang yat, ke inspection kadang yat, syat nak kalian jong, ke office jong, ke district collector. Te ngilabu ke timeline yo kiru bakin pendep no kloy kat bala kenang bangin yo ya kaban notify no ke section 19 nata ke section 21 kita ke ba ngin hapan ya notify nak kalian ke revenue department. Ya ka tukar surak kaba day ng tinapo ang serpi sa doon sa po paslaw yung bahak sim lagi spy. Oh, kebasa mentak ke satang ya kan ka ke defense land. Ke defense land pada nadu ke basdangi kolong bangi IT bej ha ke Ministry of Road Transport bahkan take up but ke Ministry of Defence hang te po Delhi. Te ya kata ngandang Delhi la syai ini don meeting la sisni po Delhi ngan sa follow up ngan find out ka status jong katuka jong kanika furlin namar katu ke jingmu jingi ngilong ngi kwa ban la furlin kenang ba langi la ban la furlin nado Sherpi hadu ang te po nyomer te kan yarap sibone ya ka traffic hang ne po slong namar la dengim la ai ya ka ban identify ke jaka ban penmi surok haki jaka keleng ban connect sa ka main road ngatrai la dengim la ban la amtakan sitom sibun ni yale kan balak nak daw ban identify ngal instruction ye ki engineers ki badai lagi jong division ka bahap apo ka Shillong town borok koi ka city jong borok koi klong ba kinwat ki lat kelti ban yo jaka kenang ba ngin connect ya ka connectivity kawai ka ban mentoi ki pajba ha ka jo ka poro ka ban mentoi na ka mentaka decongestion. Hadian artli ki jing pulam no ki rensan pensngau ya kaman ko jong pajba banti ya emotion ha ka than lum snong le si metaka kanti sa kawai ka rensan pensngau pajba kala ban urlong henrei kawai ni seng balang jong ka jela kala berngam lepa ba ha ka ni ka rensan kan beteng bet ya ka jing tmu banti emotion da kawai ka company ka penmi do bilan hari lum jaintia leng ba ka ta ka rensan. Ya kan ni ke seng balang kelab penpau leng ba kinong patai kubor hakasi pelai jong kata yo Shillong Press Club. Kani ketika kenhuan jenginong ngelam ka Khasi Students Union Narpo Circle. Kabaleng ba kinong patai kubor kelab penpau ban beteng bek kejing persya kejing temu jong ka Star Cements Limited banti yo motion haka klau kubran na Shillong Bridge Not haka District East Jantia Hills. Aswa bani kendu kinong patai kubor haksi palai jong tayo kani ka kenhuan jong ka KSU Narpo Circle keladap wan IT route kejing tho halor kani kejing persya syaka Meghalaya State Pollution Control Board kaban penyat yak environmental public hearing haka laipo trik mentau benai kala lengkot halor ka jingpan jingbet ka Star Cements Limited banti yo motion na kebentaban penon kam haka karkhana penmi do bilat kabadan halum snong haka District East Jantia Hills haka jaka kabahe komba 10 hektar te halor kani rim la ban pekmau ba mana khandai trik urisau ada khandai kena ka boot ka temu ban pelong ya kena ka hearing ban ailat yang ya ka Star Cement Limited ban yo krong ya no motion na po operational te haktu ko por mengikum ka KSU Narpo Circle lembat ki perlok sing halong nang ta bat ka ndusnong wa la ka session ila persajur ila county bat udisi bat ki bru na po ka pollution control board ki miyawan pelong ka ka ring mut kata ka ring kala pulang makto ka po te halor ka ka ring ni pelpong ni siolong ba tang lai bram pada balai pat ka state pollution control board ka pelong biang ka ring ka bandong la thu dari menta banai de halor ka ring ni wan pan ai ni tho cho member secretary ni pelpong ka sya bujur te kaseng hi kumbaga yung scam ngadu tenangkong kanong rim ban ai kajing
hirap yo paiba yeng kejuk norim imla ban set skor paiba kumbang yeng norim haglai putrik mentau menaro ini scam norim ban pau ke persya la kalong kuno Kanang mi gisngi na marka jing roi baga jing kieu haka kam snap film haka ni rilum khasi bajantia la idon kamru ban dan no da ka thop ka ban bu jing tho karpang halor ki film ba kinong snap film kham tam halor ki jing e ba ki kandu wat hapdeng ka jing persang ban kenti ka ni ka kam da ka ba yo i jingai halor ka ni ka benta haka ni ka kenti we nong tho kon ula phai sha ka benta ban bu no da ka jing tho halor ki film khasi bar benar Urang ba ketbor W nong rum. Ude uwe ni kinong thokot jong kabri nyuk dram. Ubala thok shibun ki kot. Kuntup iki poetry, ki novel, ki jingtip kulum, ki khana lengkot, drama, ki kot niam bat ki kot puli jong ki kena. Bat lada ken lang ya barok ki kot ki ba ula thok bat penmi ki la palat eka kendai totally. Hadin kini ki kot barok ha kani ke kenti uni melung thokot. Ula phai khmat bat ban thok sa syapang ke jing penmi iki film. Haka ni kerilum khasi ba jantia nadu ki snam khat ndai swa prapo kli shaneng kunthop nadu ki kerteng ju ki film ki kerteng ju ki nong penmi bat ki kenhun ki betrelang ki film ki bela bu jing tho haka kot ka ba ula ai kerteng ki film khasi ki kunthop nadu ki film ki badan ka khana bala sot ni ki jing tho uman barem ki khana bala su thau hi dung nong tho klem da penye seriem bat ka jing em jong nu re jong nu ki film serial bat ki film jingruai ni ki music video kunthop ye ki banado ka jok ka badang penmi ha ki VHS cassette ya kani ka kot la plat bat ba ka jingelang balalong ha ka siba ar ko te yo ha ponga restaurant ka badan hala imkra shalong ya ka bala plat bat ba do director jong ke Indian Council for Cultural Relations Umune Singh balalong kongsan ha ka jingelang rengkat director jong ketenat arts and culture jong sarkar jela uba W nong sit kanong hikai na school ba North Eastern Hill University Shillong ka professor Streamlet Khar bat president jong Meghalaya Filmmakers Association uba commander Shangpliang